nomkana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuntlha ta khayolola hi mahungu ya positive swinene about Ben Mayengani, the president. Yeah, as you remember, after loko Ben Mayengani yi humese album leya yona liya ya 2021, hi vone yi ya nyamalala swa twisa ku ndleke yini ka Facebook, yo ya nyamalala just like that. Like ku hleketela swo tala, like mina ni hleketa maybe a vo yi bena hi timhaka ta video yin'wana a yi postini leyi a yi tikombeta ku yi na some content which was not appropriate. Mara as it looks swi tikomba na ku maybe ri nga va ri hekiwa page leriya, so swi le ku tekeni nyana, like a ni tivi ku nga ku endlekeni hi rona hi swona. However leswi ni nga tela ku vula swona la i ku ka siku ra namuntlha ra ti 28 March ni fika ni vona Hlayisani Majomela Chauke yi fika yi posta a certain link, and then ni fika yi tsala ku Ben Mayengani new page. A kona ri bonus ni nga ri very sure, se mara ka the same post ni fika ni vutisa via comment, la ni ka fika ni vutisa Mayengani xibekaraani. Mayengani xibekaraani is one of the closest people to Ben Mayengani, like vanghana vakulu. Ni sure ku ma n'wi tiva, mi nga ma n'wi noticeni ka ti-event to tala, na laha a ni ya ni kha ni teka ti-video a ri kona na yena. So i fika confirma hi yexe wona ku i ntiyiso. Ni fika ni vutisa ku is it true, and then a ku i ntiyiso. So this page rona page ra Ben Mayengani, so link leyi ni ta ni kha ni yi veka ka top comment, ni ta tlika this link yi ta mi yisa ka page ra Ben Mayengani ra official. Ku ri ku mo fika mi searcha ku naswona ta mi fika mi nga kumi rona ku swi kona nyana swipejapejana swo kopela Ben Mayengani. So hi ro leri page ra kona, se a hi fambeni ya follower, a hi fambeni ya follower or like swin'wana na swin'wana leswi mi lavaka swona. So hi leri page ra kona ma ri vona hi rero, as you can see there. So far leswi nga postiwa, leswi nga postiwa, the first image ya le kwalano. So xa best ku va mi tlika that link, hi ku wun'wana a nga tlhela fika create the same page a fika kopela Ben Mayengani the president. Swa hlupha leswi mapage leri. So mina ni nga vula ku hayi mhaka ya kahle swinene, like a ni complainini recently on my video ku swi ta yi onhela ngopfu Ben Mayengani the president, because ku na event na leyi va ku kha yi ta fill up, like a yi loko yi promoteni ka Facebook ku ri ke ni kona la a yi na influence yikulu ku yi na ti-fans to tala. So this page ri ta ri kulini, yi na xo tiphora ri ta ri kulini. Ben Mayengani the president munhu loyi a nga na influence yikulu, so swilo swi ta kha swi lunga on his side. Ya mina ni nga vula ku hayi mhaka ya kahle swinene loko se yi vuyeni ka Facebook, hi ku ti-fans ta yena ti kwala. Swi ta pfuna swinene ka that event for promotions. Yeah, so hala ku na swa negative ni nga ta swi vula, ni ta vula ku i mhaka ya kahle swinene ngopfu. Ha se ta ri ku vuyeni kwala hi ku okay loko ku ri a mi nge za mi subscribe, ni ta kombela mi teka subscribe.